Somsi kidamtang ni pain kora ke thomani bukolia ador so timung alain pu arong along adamasar dolo. Bangso adamasar long ongdung pen chitong dun. Kachetong dun atum anta an ki chudun pen ajok ongdung tum kesung chitong pon nanglo. Birta kilong pon atengke kesung kachetong atum phuloni model hospital along keso chelang pon bomno. Keso atum pen kachethan pon atengke jang thua long tong kopini kechok che dokko ajoksi lason kesung phonang kok ta hailu pusi kahunthi pedopon. Kesong thek aning ke thok mate aning ke wang non mat se kelang tumpen lang pon bom lang bonta ke miyang thek pon long le lang phirang ke tumpen ka humri da mahut anki Iki atap lah, kasi ang pen. Sini tak penting. Penting ki alang saya dulu. Kalau itu leh. Sibang betul. Di bawah rotam itu. Atap berapa saya pun bang. Ini lah sebenarnya rotam kasih barang dia lo. Kamu sekarang si dulu, garis ini gitu. Si dulu saya letak ketemu aja lo. Kalau kamu kata pentai sidang lah. Ini lah sebenarnya hem cetam lagi. Hem cetam pergi oke cumpang sini. Ini kita paling long dapat lebih jauh. Tapi pak boleh tu cikgu, dia tak kang sampai. Apa kontan sih? Atum hola dak dia gitu nih kusum kumarong peminggu. Iya dorso timungarong. Adorso timungorong. Adorso timungorong din. Tum ada kedun me ani kang sama ada. Ani dapat itu tak pen baru kerja lo mesti kemana? Phuloni pendir chuna rongpi carving long life.